ibice 18 n'umurongo wa 36. Abami ba mbere ibice 18 n'umurongo wa 36. Ngira ngo ijambo ni ijambo dukunda kuvuga cyane. Haravuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, kaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Akarongo ka nyuma kavuga ngo nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Mu mwanya Imana igiye kuduha, reka twigane iri jambo. Kenshi nibyo nsigaye numva kubwira abantu ko ari ukwigana ijambo ry'Imana kugira ngo turebe icyo ijambo ridusaba. Kandi kwiga ni iby'ingenzi. Kwiga bitera kumenya, bitera gusobanukirwa, bitera gutahura. Cyane ariko sinamenye uriya musore uri umushitsi, uri hano, uri umushitsi, uri wo mu hano mu rusengero, usengera hano. Okay. Turaza kuvuga nubwo udasengera hano, turaza kuvuga niyo uwo hano nari kuvugira hano, ariko kubera ko utari hano turavugana nanje nsotse, nibwo buryo bwiza. Nuko nari imbere ku ijambo rivuga ngo kwiga. Iyo twiga ijambo ry'Imana riduhesha kumenya. Buriya ubwiye umuntu ngo kabiri na kandi kabiri ni kangahe, biroroshe kukubwira ngo ni kane, kubera ko yabyize abitahura akabisobanukirwa. Kwiga bitera umuntu kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Kwiga rero ijambo ry'Imana bidufasha kurisobanukirwa neza. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gukora byose ibyo ijambo rivuga. Gukora byose ibyo ijambo rivuga. Eliya yavuze ngo ibi mbikoze uko ijambo ryawe ribivuga. Hari ugukora ikintu kubera ko niko itorero ribivuga, niko mushumba abivuga, niko abaririmbyi babivuze, niko abamama babivuze. Ibyo birashoboka, abantu barashobora kubivuga. Abantu barashobora gukora ibintu kubera doctrine y'itorero, niko itorero. Abantu barashobora kugira imiyoborere kubera ko ari ku itorero riyobora. Ariko uyu mugoroba mu mwanya mutoya tuvugane gukora byose ibyo ijambo rivuga. Ngira ngo tugarutsaho gusa muhita mwumva ko ijambo, iyo tuvuze ijambo ni ukuvuga ngo gukora byose iby'Imana yavuze. Mbere na mbere habayeho ijambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo ni Imana. Ibi bisobanura iki? Gukora byose kubw'ijambo ry'Imana bivuga iki? Niki bisobanura? Ndabivugamo ibintu bitatu kugira ngo nihute. Icyambere ni ukubaho ufata ibyemezo ushingiye ku byo Imana ivuga. Ubuzima bwawe bukaba ufata ibyemezo bishingiye kubwo ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu yakwibaza ngo ese ibyo dukora, ibyemezo tugenda dufata, ese biba bishingiye ku ijambo ry'Imana? Hega biragoye kubivuga, biroroshe, ariko kubishira mu bikorwa biraremereye.
tumaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukemera ko Imana iba muri wewe, Eliya avugira ijambo ngo ndagushimiye ko nakoze ibyo ijambo byose ijambo ryawe rivuga. Gufata ibyemezo ushingiye ku ijambo ry'Imana, imibereho yawe ikaba ufata ibyemezo ariko ushingiye ku ijambo ry'Imana. Reka tube nk'abasoma ijambo ry'Imana. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8. Umusomyi wacu nadufashe yihuta. Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8. Ushira ubuzima bwawe bukaba hari ubuzima bwo gufata ibyemezo ushingiye ku ijambo ry'Imana, udashingiye ku bantu, udashingiye ku bwinshi, udashingiye ku gihe, udashingiye ku mibera, udashingiye ku zuwa ucamo, ariko ugashingira ku ijambo ry'Imana. Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we, Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami aho cyangwa vino yanywaga. Yego. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Nukuvuga ngo kutiyanduza ntibishingira ku mahame yacu, kutiyanduza ntibishingira ku mbaraga n'ubwenge, kutiyanduza ntibishingira ku bundi bumenyi, bishingira ku mahame. Sema amen. Ku mahame yo gukora iki ijambo ry'Imana rivuga. Daniyeli ngo agambirira mu mutima we, yaje kubibwira bagenzi be ariko byahereye muri we, aravuga ngo agambira mu mutima kutaziyandurisha ikindi icyo ari cyo cyose ashingiye kuki ku ijambo ry'Imana. Iyi minsi tubayeho twigana, iyi minsi tubayeho dukora ibintu kugira ngo abandi bantu batatugaye, iyi minsi tubayeho dukora ibintu kubera ibihe tugezemo, kubera ko tugeze aha twakora nibi, kubera iyi minsi twakora ibi, kubera ko abandi bagize gutyoya. Niba ushaka gukora iby'ijambo rivuga byose ariko apana kimwe, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bugomba kubaho ari ubuzima bufata ibyemezo bishingiye ku ijambo ry'Imana. Abandi bakavuga ngo biragoye, abandi bakavuga ngo ariko tugomba kubihindura, abandi bakavuga batari ko twagize gutya, wewe ukavuga uti ijambo ry'Imana rivuga gutya, nta bindi. Ese ko birumvikana? Cyo ni kimwe. Cya kabiri, kumvira Imana mu byo utekereza, mu byo uvuga no mu byo ukora. Kumvira Imana ukayumvira mu bitekerezo byawe, ukayumvira mu byo uvuga, ukayumvira no mu byo ukora. Muri icyo gihe rero uba ugiye kugera mu rwego rwo kuzakora byose iby'Imana ivuze. Dusome ijambo ry'Imana. Abakorinto ba mbere, reka tubanze dusome Itangiriro. Banza urebe Itangiriro ibice 6 n'umurongo wa 5, turaza gusubira gusoma Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 16. Itangiriro 6 umurongo wa 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. 6. Oya, ni uwo murongo wonyine. Gukora byose kubw'ijambo rivuga. Kumvira Imana mu bitekerezo, ukumvira Imana mu mvugo, ukumvira Imana mu byo ukora. Bibiliya yavuze ngo Imana ngo ibona ngo imitekerereze y'abantu yabaye mibi. Ntabwo dushobora gusohoza icyo ijambo ry'Imana rivuga twaramaze gupfa mu mitekerereze. Aya tibikunda. Ubundi mu buzima nta uvuga ibyo adatekereza. Tuzamva ko babwira umuntu yavuze ngo ikintu bakavuga ngo se ngo ariko watekereje. Ngo yavuze ngo utatekereje. Ni ukuvuga ngo umuntu avuga ibyo yatekereje.
ibintu iyo biza gupfa bipfira mu bitekerereze. Abantu ngo bari bononekara. Ubundi iyo usomye iki gice hari ibintu bita ngo ni ibihe birindwi bibaho byabayeho. Bakavuga iki ni igihe cya kabiri, igihe cya Nowa bacita ngo ni kipindi cha dhamiri, ngo ni igihe cy'ibitekerezo. Abantu bari bageze mu rwego rwo gukora icyo umuntu atekereje gusa. Icyo umuntu atekereje akagikora. Ndimo kubigenzura nabyitegereza nkabona nico gihe tugezemo. Unabajije n'amakuru barakubwira buriya wumva bavuga ngo uburenganzira bw'umuntu nta kindi bavuga. Ni ukuvuga ngo mureke umuntu akora icyo yumva. Icyo yatekereje mukireka gikora. Cyo kuyagituma habona ibintu byose byabigenda bihinduka. Icyo umuntu atekereje gusa yo kumva gusa umuntu akumva ngo acemwe ipantaro azana ipantaro y'ukuguru kumwe. Tangona ni mu mureke. Azi uruhande rumwe ni kabutura urundi ni ipantaro. Nuko. Cyo kuyagituma mwamubona abantu basa n'abasazi. Kandi tugakora ibinyuranye ni ukubera iki? Kandi turaba Kristo. Kubera iki tubikora? Nigeze kubaza abaririmbyi umunsi umwe bari bagiye gusohora indirimbo none baza bambaye imyenda. Ndabaza ndetse iyi ni uniform ngwi. Ko murabona ari uniform ati niyo. Ni gitangaza. Muri bazima ariko muzi uniform icyo bisobanura. Bati turabizi. Muzi uniform namwe. Murayizi ni umwenda umeze gute? Babagize ngwino hano rero nkubaza. Tuvuge ku rugero uvuze ngo ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, sibyo? Noneho uyakaza ishati idafite amaboko gutya, undi akaza ifite amaboko ariko ahirera, sibyo? Ariko nta maboko ifite. Yo si uniform. Nibyo? Namwe murabyemera? None iyo mubona abantu badodesheje bamwe amakanzu bakayamanura, abandi bakayaca bagacama, abandi bakagiragera kurya ijya ni uniform. Babisha amategeko. None rero nico mpangubwira kubera ko imitekerereze yononekaye. Ariko ko muranumva kubera yuko abantu bamaze kononekara mu mitekerereze, niyo mpamvu abantu bashaka gukora ikintu kimwe ariko bakagikora gutandukanye, kubera ko mu mitekerereze umuntu yumva ko yokora icyo ashaka gukora. Ako ndasa n'uwasobanuye. Igihe cya Nowa abantu kubera kudashitse icy'Imana ivuga bagiraga ngo bari barakora iby'Imana ishaka batabikora, kubera imitekerereze yabo yari yaramaze gupfa. Iyi mitekerereze imaze gupfa abantu bazabumva gutandukanye, bamara kumva gutandukanye bakanakora gutandukanye kubera imitekerereze. Impamvu muze mubona igisirikare cyubakitse kigakomera, bagira imitekerereze imwe, bagira imyumvire imwe, bazabumva kimwe, bazababona kimwe, bakora cyo kimwe. Bababwiye ngo batere ukuguru kw'imoso batere ukw'imoso, bababwira ngo batere ukw'indyo n'ukw'indyo, bababwira ngo nimufukame baravuga, kubera imitekerereze yabo. Twebwe igituma tudasohoza iki ijambo ry'Imana rivuga nuko tumaze kugira imitekerereze itandukanye. Wako se ngubwo si ubuturage nk'ibyo abantu bavuga.
soma urwandiko Pawulo yandikiye abikorino. Kumvira Imana mu byo utekereza, mu byo uvuga no mu byo ukora byose, icyo gihe rero bizagufasha gukora byose iby'ijambo rivuga. Soma 2:16. Abakorindo ba mbere haravuga ngo nabuze uko nduhura umutima wanje. Abakorindo ba mbere ibice 2 umurongo wa 16. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza? Ninde wigeze kumenya icyo Imana ishobora gutekereza ngo amwigishe, kugira ngo yigishe Imana? nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Dufite gutekereza kwa Kristo. Kubera yuko dufite gutekereza kwa Kristo, dufite n'imbaraga zo kumenya icyo Imana itekereza. Sema amen. Amen. Kugira ngo ukore icyo Imana itekereza no kubanza kugira imitekerereze yo kumenya ibyo Imana itekereza. Niyo nzira gusa tuwamenya ibyo Imana ishaka ngo bisohoze, utarabanza ngo ugire imitekerereze y'Imana. Nugira imitekerereze y'ubumana niho uzamenya ibyo Imana itekereza, nibyo bizanagushoboza gukora ibyo Imana ishaka. Ugufite imyumvire yindi yaha ntibikunda, ntibizoshoboka. Pawulo yarandika ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Nicyo gituma Pawulo yavugaga iri jambo, nicyo gituma yasohozaga iby'Imana byose ibyo yumvaga, byose yarabisohozaga. Pawulo yarateye ubwo. Pawulo niwe mugabo muri Bibiliya nabonye wabwiye abantu ngo bagere ikirenge mucye, ngo kubera ko nawe yakigeze mu cya Kristo. Pawulo niwe muntu wavuze ijambo, aravuga ngo azareba isi ngo akabona iby'isi byarapfuye kuri we, ngo n'iby'isi byamureba. Sema amen. Amen. Ngo byamureba bikabona yarapfuye, ni umupfu. Ariko hariho abagabo bateye ubwoba kabisa. Hariho abagabo akaruha kabanga ibyanindamu yiwe ngo yabihinduye uruhombo ku bwa Kristo. Nawe twebwe wapi turi inyuma tiduhuye, tidusa, tuvuga kimwe, tidutekereza kimwe, titureba kimwe, tidukora kimwe. Nicyo gituma isi yitwibazaho, abantu bakatwibazaho, batureba bakavuga batese uyu nawe ni umukristo, bati niwe. Icya gatatu nukureka ijambo ry'Imana rikakuyobora mu buzima bwawe bwose. Niba ushaka gusohoza byose iby'ijambo rivuga, ureke ijambo ry'Imana rikuyobore mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rikubera umuyobozi, ijambo ry'Imana rikubere ngakurya umuntu azayitwaza inkoni. Ijambo ry'Imana ariryo rizoza rikugarura, ureke kugarurwa n'imitekerereze y'isi. Tibikunda. Aba ni abagabo bari basa n'abavuye mu isi kubera imikorere Imana yabakoreshaga. Biratangaje. Sema amen. Amen. Zaburi 119 n'umurongo wa 11. Zaburi 119 n'umurongo wa 11. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje, yego, kugira ngo ntagucumuraho. Nuko amen. Bwana Yesu asifiwe. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo gucumura n'ucumura nk'abandi nicyo bishaka kuvuga, ariko hariho ikintu kifashe. Si ugusenga, sino kuririmba, sino kuramya. Oya, byo ni bito cyane, ni bito pe. Kuramya ndiko kubuza umuntu kwiba no gusambana no kubesha. Haba no gusenga ndiko kubuza kuvuga nabi, kuko nta kintu kiri mu mutima. Ikintu kiza gifasha umuntu ni ijambo.
ni ijambo. Ijambo niryo riza rifasha umuntu, niryo riza rimurinda. Ijambo Dawudi arandika aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ndazagira gute ndazagucumuraho. Kudasoza ijambo ry'Imana, kudakora iki ijambo ry'Imana rivuga ni igicumuro, ni ugucumura. Biroroshe kugwa mu byaha, biroroshe kuyoba no kuyobzwa udafite ijambo. Ushize nari kunsobanura hejuru yo kwizera Yesu Kristo no gukizwa icarico. Mbitewe niki? Mbitewe nuko numvise abantu bamwe bavuga ngo bamaze imyaka mu rusengero ngo niho bagikizwa, kubera inyigisho bari bumvise ngo niho bagikizwa. Ndavuga nti reka ntegurize inyigisho tubande tumenye gukizwa niki, kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bisobanura iki. Turebe umuntu w'imyaka 45 ari mu rusengero ahavuga ngo we ngo niho agikizwa. Nta kintu ndaco cabaga mu mutima wiwe nibyo, kubera ko nta kintu cari kimurimo, biroroshe ko ashobora gutwarwa. Nta kintu nubona wenda conyomvya cyane nico nokora, nogikora nakigambiriye kandi nzi neza ko ico nkoza ari igicumuro, atari uko ndazi ko atari igicumuro. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riri mu mutima. Biroroshe kubesha pe, biroroshe no gusubiza undi muntu nabi, biranoroshe no kurakara ukaba wogira iminsi 3. Biroroshe gusubiza undi muntu ukamukomeretsa mu mutima. Iyo muri wewe hatari mu ijambo biroroshe. Ariko ijambo iyo riri mu mutima niryo rituyobora. Muri kwako tuyobora ridushoboza gusohoza. Mwumva icyo nshaka kuvuga? Ridushoboza gusohoza ivyo ijambo rivuga. Ni nko kuvuga ngo ijambo ni Imana. None Imana uri kurabona ngo Imanaga, Imana iri mu mutima igushoboza no gukora ibyo iyo ushaka. Ni nkayo ibiri mu mutima, iri mu mutima wawe izikora ibyo ishakagayo. Kubera ko ari iri mu mutima. Ijambo ni Imana ribaye mu mutima, biroroshe rero gusohoza ibyo ijambo rivuga kuko ni mubikuyoboramo. Ariko igituma bitugora nuko nta jambo riri muri twebwe, turabakene b'ijambo ry'Imana. Kandi Bibiri iravuga ngo ijambo rya Kristo rigwire muri twebwe, ngo rigwishe ubwenge. Ijambo rigwira iyo turyumva, ijambo rigwira iyo turisoma, ijambo rikagwira iyo uribwiriza. Izo ni intambwe zitatu zazituma umuntu agira ijambo ry'Imana mu mutima: nukurisoma, nukuryumva, no kuribwiriza. Ariko dufite abantu ashobora kumara icyumweru atarasoma Bibiliya, icyumweru kigashira, icyumweru kigashira ngeretse kubera aya materaniro tuba twateranye. Hariho n'abantu hano mu rusengero tuza tugaterana tugasoma ntasome kandi agataha. Barahari? Tibahari? Mbabaza abo bantu ndi bahari? Basanye Bibiliya twamara tukavuga ngo dusome ntibasome, kandi bashikano mu rugo babagize n'umugisha wo kubona umwanya wo gusoma. Umunje harigenza nibaza kavuga ngo ese aba ni abakristo tugira baza bagera mu rusengero bagahinduka ibipfu, baza bafite ubwenge bagera mu rusengero barikosora batabishoboye. Kunguku sigaye mbona ari ngo hakoreka twihangane niki narahumye ukungu inzamanza nkareba ngibaza tubona reba abasore bacu kureba uko bangana, ntawe ufite agapapuro, ntawe ufite ikaramu, ntawe uhaye wandika ibintu ndi mwamufata mu mutwe, timwamwandika kuri note ntaki. Hanyuma none ko turapfa, nitumara gupfa ngo dusize abantu, turasiga abantu badafite ijambo. Kisi gitangaza cyatangaje Yesu. Niko yemwe ukumwemwe ibyo mvuga byose kagapwe kambere kera mwagafashe mu mutwe kababaze mbabaze nako tugeze ku kwa kane muragasubiza tibi
sheke. Iyo ni sheke total. Ningo kugenda nkaza kubwiriza ibiti by'amakaratusi. Kagenda hanze kabwiriza amakaratusi na marakata. Kandi ukungu cyaburu babara ngo mbisa amakaratusi. None hoye no urwo n'urugero gamvuze sindi mubaye ikaratusi n'ubundi ikaratusi zigira amatwi ikaratusi zigira amaguru hari ikaratusi yaje hano ninga kurya Yesu yatanze umugani aravuga ngo ni umuzabibu Yesu yari umuzabibu kandi akavuga ngo umwana w'intama Yesu ni intama ni example nari ntanze byo ni bisobanuro ntanze bihagije utagira ugenda amerewe nabi ngo navuze ngo ni nk'ikaratusi Yesu nawe yaravuze ngo ni umuzabibu ni igiti azi mbasobanuye neza mukabyarana kugira ngo umuntu agende amerewe neza namwe ndi muhamwani muracecetse mu buti yari ngo afite abantu igituma mwamubona mbanjari ndajana kwa mukecuru kugira bari bararangije hasigaye gupfa nicyo basigaye isi yabirabaze nubundi nuko kose nyine nicyo gituma mbangaruka kuri mwe ndi musoma kumva ubundi nta munyeshuri nigeze mbona nubwo yo bajeni akaba jeni mu ishuri nta munyeshuri uzuba udafite aho yandika muzamumbabaza bati muzamumbabaza kandi ari mwebwe ejo muzakora ibintu nimumara muzamuja kubwiriza mufondafonda ibintu byanyu bitabaho muze muvuga ngo Yuda ngo mushiki wiwe n'uyu kandi ntawabaye narindo yaho hose mbavuga ngo uburyo ariko ni gitangaza n'ukuri muzamuri ndimubona nari maze gukurugutura abaririmbyi naringi bageze baririmba narangiza nkababwira ngo ayo magambo mwaririmbye ngakura mwatatu muyazane muri Bibiliya vuba muyanshakire muri Bibiliya ko mwayahinze nimuyazane muri Bibiliya amazure y'uburyo baparapara nukuvuga ngo hari igihe abantu baririmba ibintu batazi ko nigeze kubaza baririmba ndabaza nse iyi ndirimbo muzamuririmba ngo duhungire ngo kwibendera ribasha kudukiza tese bisobanurike hari byo tuzi nama muzamuririmba murayizi muzi icyo bisobanura abaririmbyi ndabasha muzi icyo bisobanura ninde wemeye tacho muzi ko mutavuga hapana nandi urabizi wa nabonye wamyuba nko mutagatifu ndabandi hosanga ubizi none semwe nukuri manda mureke tuvugana ukuri none ngindirimbo muririmba mutazumva mutazi icyo zisobanura mwamara mukatubura ngo ariko ngo gituma mutamunezerwa titwara tuzumva kimwe namwe mutamuzumva turahungira mu ibendera rye ngo tuhungire kwibendera hanyuma habaye amen haleluya isa ko navuga ibintu byumvikana nukuvuga ngo nicyo kibanzo niyo mpamvu navuze ngo tuze twiga ijambo ry'Imana turitahure kandi dukebura abantu tubakebure ni mwiga ijambo ry'Imana mwabana bacu mwiga ijambo ry'Imana kwiga bitera kumenya ku buzima bwanyu isi twaye tujamo iragoye iraremereye nimutagira ijambo ry'Imana nukuri ku ijambo ry'Imana muzana ngo biroroshe sisi yanyu tiwabona ko bamuze barahava natwe tuhaje muzoza muparapara hangaha ni yisi turimo nta jambo ry'Imana
sawa icyakane biranga ngere ku musozo. Ese ko birumvikana ni icyakane cyangwa ni icyagatanu? Cyakane. Twari turangije ni ukureka ijambo ry'Imana rikakuyobora mu buzima bwawe bwose. Zaburi niho twasomye 119:11. Icyakane rero ni ukureka ijambo ry'Imana rikakubera itabaza. Kureka ijambo ry'Imana rikakubera itabaza. Niba ushaka gusohoza iby'Imana ishaka gusohoza ijambo ry'Imana, ni ukureka iryo jambo rikakubera itara, rikakubera itabaza. Ukagenda habona, ukicara habona, ukambarira habona, ukavugira habona. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Haleluya. Hari umuntu waceceka. Amen. Tazabona kure isi yeme. Umuntu yoza kananirwa no kwasamura akanwa ngo avuge ngo amen. Uriya musore wa uracari umusore. Ibyo yavuze ngo biza bitangaza abantu, ukuratangara ukingana gutyo. Yashitse nono. Wowe utangiye gutangara ungana gutyo. Kurabona uzoza kunganira gutya, uzoba wasohotse nutareba neza. Mbayinga. Yewe. Kutangara nukurekera gutyo. Sema amina. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana niryo rizarimurika ibigezweho. Ijambo rikamurika ukamenya nibyo cyangwa sibyo. Ijambo ry'Imana niryo rizaritumurikira imvugo zije n'imyitwarire. Ijambo ry'Imana rikamurika ukabireba ukamenya ibyo ari byo. Nta muntu uwo kuzanira imbuto iyo ari yo yose akakubwira ngo yirye, wayirya ari mu ijoro ukaza kwisanga wariye ikitaribwa kubera kutakibona. Igituma mpamona abantu bahabarindagira bari mu bintu byo kurindagira ni ukubera iki? Nuko nta jambo ry'Imana bafite. Igituma mpamubona tugenda twigana ibintu bitari byo ni ukubera iki? Ta jambo. Ijambo ni itabaza, ni itara, ni korema. Haleluya. Ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe biroroshe cyane cyane kutayoba. Tushobora kuyoba, tabona kuyobya. Matayo ibice 7:24. Yakobo igice cya mbere 22. Matayo igice cya 7:24. Yakobo igice cya mbere 22. Yosuwa igice cya mbere 8. Na Zaburi 119:105. Soma Zaburi. Matayo 7:24. Yakobo igice cya mbere 22. Hanyuma Yosuwa igice cya mbere 8. Na Zaburi 119:105. Hanyuma nze kuvuga andi magambo nk'atatu soze. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje. Ni umuco umurikira inzira yanjye. Ni umuco uzumurikira inzira. Haleluya. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge. Kubera ikibaza n'ibirenge nuko ibirenge ari byo bizabigenda. Nubwo amaso yo babona akabona umuntu ndashobora kugenda kubera iki? Kubera ko kandi ufite amaguru utinya gukandagira ahantu kandi ufite amaso kubera ko utayibona. Noneho rero iyo amaso amaze kubona amaguru azagenda. Muyibuke ko hariho ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimugende nk'imbura bwenge, mugende nk'abafite ubwenge. Bahera kuki? Ku birenge. Amaso azayifuza, yamara kwifuza amaso ndi yogenda. Buriya nubwo wo kwifuza ikintu ngo ukijyane ukacifuza, ntiwakijyana amaguru atagiye.
buriya rero amaguru niyo hatari. Amaguru niyo azadufasha gusohoza nimba ari kibi nimba ari cyiza. Turabona umuririmbyi wacerewe ngo yagiye muri salo. Hano naho biza bibaho. Cyane. Umve na ngo salo yamukerereje ngo ntaza muri repetition ngo yajanye umutwe muri salo. Ko nukurera nabi si byiza, ariko akoreye gucerwa rimwe gusa. Rimwe ni nkaryo rinini, rimwe gusa. Mwamara mukavuga ngo amategeko ni 8. Uje muri salo uzi ko 8 ura ataza mukamura unatahe. Kuriya mworirimba ndashoba kandi yomenya ko ikibazo cabaye. Naho ni mureke imitwe ngo nigira ntimuzatunganya ibintu. Nigeze kubona umuntu aje ngo muri salo yirirwamo kuva 2 kugeza 12 ngo ari muri salo ngo hariho ibintu bari ko bamushiramwo ngo agaza murebe ngo mara namubajije ibi mpamvu gasamakuru ndamubaza ndetse hari umunsi wari wirirwa imbere y'Imana ukagira amasaha 12 ngo ese hayagira gute so ngo hayagira gute amasaha 12 yo yamara imbere y'Imana ngo hayakora iki uko hano hariho benshi batobishobora nzamvuga ibintu nagenzuye nabayemo nkabaza nkabivuga sinza mfa kwa sukwayura gusa ndiko nda nzamvuga ibintu nakoreye experience nkabigenzura nzamvuga ibyo nabonye amasaha 12 umuntu ari muri salo umubaze undi yo yabona ngo imbere y'Imana akayabonera muri salo abangaba yotega umutwe amasaha nakaba ariko muvuze ngo mufukame musenge ntiyo yamara yateze umutwe ku muriro amasahani kandi akawihanganira sema amen. Imana sema haleluya. Gukora byose iby'ijambo rivuga birashoboka. Imana ndizidwa ibidashoboka izidwa ibishoboka kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Sema haleluya. Ariko nyuma yo kugira gute yaya magambo ubuzima bwawe ukazufata imyanzuro ushingiye ku ijambo ry'Imana udashingiye ku bantu ngo abantu ngo ibintu bigeza ngaho natwe oya ngana ku musozo mbabwira aya magambo niki kidushoboza gukora byose iby'ijambo rivuga niki cyo dushoboza gukora byose ijambo rivuga. Simbivuga byose kubera umwanya ariko reka mbibabwire wenda. Icyambere narivuze ngo birashoboka gusohoza iby'ijambo rivuga birashoboka. Icyo cyo si ikintu cyo gutekereza ngo tukigireho deba ngo tukigireho ibibaho yayo kirashoboka kubera yuko ijambo rirabyemeza. Icyambere kumenya no kwizera Imana. Ndaza kwavuga gatoya kumenya kugira ubumenyi no kwizera Imana. Icyo ni cyambere ndaza kugitanga ibyanditswe. Icya kabiri kuba umuntu wumvira Imana. Iyo umuntu wumvira Imana kubera rya jambo ry'Imana rikurimo birashoboka gukora byose iby'ijambo rivuga. Ko ndagaruka ku ijambo rya Eliya mwibuke ko Eliya yazanye abanye n'abahanuzi b'ibinyoma 800 ngira ngo na 50 ariko yaja gusenga umuriruka n'ibintu bitumvikana. Nariko ntegura ririya jambo rivuga ngo mba nditekereza ririya jambo rivuga ngo ibasha gukora ngo biruta ibyo dutekereza.
nibyo narakontekereza. Mutekereze namwe nka Eliya wasabye umuriro ukava mu ijuru. Nta handi tubona ko Eliya yigeze abona ko umuriro uva mu ijuru, ariko kubera kwizera ijambo ry'Imana no kumenya Imana no kuyizera, niryo jambo yakoresheje. Yaravuze ngo umuriro nuve mu ijuru. Kuba umuntu wumvira Imana. Cya gatatu, imbaraga z'umwuka wera. Nisobanure gatoya rero. Kumenya no kwizera Imana. Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo wa mbere. Oseya ibice 4 n'umurongo wa mbere. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere, Oseya 4 n'umurongo wa mbere. Uje kureba Oseya niyo dusoma. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 28. Abakorindo ba mbere igice cya 2 umurongo wa 21. Shaka turekere ibyo. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere, Oseya 4 umurongo wa mbere, Abaroma igice cya mbere n'umurongo wa 28. N'abakorindo ba mbere igice cya mbere umurongo wa 21. Ariko turasoma habiri. Banza usome Oseya igice cya 4 n'umurongo wa mbere gusa. Oseya igice cya 4 n'umurongo wa mbere. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Yego. Mw'Abisiraheli mwe. Yego. Uwiteka afitanye imanza na bene gihugu. Kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Haba no kugira gute? No kumenya Imana. Imana ibwira Oseya ngo hanurira ubu bwoko mfitanye urubanza nabo. Bavuze ibintu bitatu, ariko reka mvuga iki ngiki ngo muri bo ntibafite kumenya Imana. Kumenya Imana, kugira ubumenyi bwo kumenya Imana, biza biduhesha gusohoza ijambo ryose Bibiliya ivuga cyangwa se Imana yadusabye. Igituma ubona abantu bananirwa gusohoza ijambo ry'Imana rivuga, bakavuga ngo biragoye, ntibaramenya Imana. Amen. Ko birumvikana? Buriya ntiwavuga ngo buriya Mudaheranwa ngo ndamuzi. Hoya. Kumenya amazina yanje uko ndubunze. Haba nuko ubwo umenya papa, ukamenya na mama, ukamenya n'umuryango mvukamo. Uko si ukumenya. Hoya nturamenya. Anagace kanje nturaruka ukamenya. Umenya gute? Twarabanye nawe, twaragendanye, twarakoranye. Uza amahame yanje, uzi ibyo nkunda, uzi ibyo nanga. Tumba kutanze. Kuyabuza umva bavuga gusa umuntu ngo ndamuzi ngo ni mwene nakana naka. Aho ni mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bwo mu mwuka ntiwavuga ngo uranze. Nico gituma abantu bavuga ngo bazi Imana. Tiwomenya Imana ngo unanirwe kumenya ibyo ishaka, ngo unanirwe kumenya n'ibyo ubaye uyizi. Wamenya ibyo ishaka, ukamenya n'ibyo ikunda, ukamenya ibyo yanga, ukamenya ni wabimenya. Ntamana rero kudasoza ubushake bw'Imana ntubizi. Ese birumvikanye? Icyo byo manso abantu hano. Buri iyo wareza abana, ukarera abana mu nzu, wareba abana gusa ubarebye, abana bakamenya ngo urababwira ngo nibaje mu cyumba. Ariko abo nabakera pana. N'abana bakera bageze. Umwana akamenya ngo uramubwiye nubwo utavuze, agahita abimenya. Cyangwa se nubwo yo bari bukuru, hakaba ikintu muvugana gutyo kwamureba, akamenya ngo uramubwiye ngo uje kuzanira abantu fanta. Apana bajye kurinda ngo sha ngo wagiye ngo kundi wabona ukamureba ntiyumve kubera iki ntazi ijisho rya se, ntazi ijisho rya nyina, ntazi ko yavuze kandi yavuze. Ese ko birumvikana? Uko niko kubimenya, uko niko kumenya umubyeyi, ukamenya ibyo yanga, ukamenya ibyo ukunda. Akavuga ati papa yanga ibi, mama yanga ibi, abandi banga ibi. Nariko ndi wavuga ngo uzi Imana utazi ubushake bwayo. Harimo abagabo muri Bibiliya bari baramenye Imana, bamara kumenya Imana rero bakayizera. Iyo umaze kumenya umuntu uramwizera. Sema haleluya. Niko bimeze. Ndiwofa gufata amafaranga ngo miliyoni, umuntu akakubwira ati ngiye kuja mu Rwanda, muhuriye aho ngaho ufite ibihumbi 3 by'idolari, ngo ese kurajesha ngo ngiye ngo mu Rwanda, ngo wobimuha? Hari umusanzari yakuri Trinity, gwashika gusubikura muvuga ngo akira ngunjanire ngunshirire umuntu kare.
banza gukora iperereza ukareba ukavuga utese uyu wacu aya mafaranga yo yagezayo nk'abantu keraga aho hari imfura zari ziriho ubu ngubu zirasa n'izarangiye nuko banza ugakora iperereza ukabona kugira mu Baheburayo igice cya 11 harya twavuze n'umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ngo nukumenya. Ese turumvikanye? Kwizera n'ubumenyi. Kwizera nigeze kumva umuntu umwe ayasobanura kwizera nibyo nizo ngorane nababwiye ngo kwizera ngo ninga kujya ko kwama wiyohera ngo ukiyohera ngo mugikunduke ngo kagwayo. Umve na ngo niko kwizera. Kwizera ni ngo kuyohera mu gikunduke. Igikunduke woshiyoheramo ukagaruka kuri muzima. None uko nduba wiyahuye. None kwizera no kuyahura. Akazatera haleluya gutyo abantu bakaza ngo amina haleluya umvega bose ni bifu biri aho ngaho bito ngo batoge ngo kwizera ngo niko kwiyohera neza ngo mu gikunduke. Kwizera n'ubumenyi haleluya n'ugukora ibyo wemera neza ukamenya ngo nukuri. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Abrahamu ngo yarahamagawe ngo agenda atazi yaja ariko ajanwa niki no kwizera. Kwizera sema amen. Lekera honga kumenya no kwizera nibyo bizabidushoboza gusohoza ijambo rivuga. Tushobora gusohoza ijambo rivuga udafite ubumenyi bwo kumenya Imana, kandi ubwo bumenyi bwo kumenya Imana nibwo buzabuduhesha kwizera Imana. Iyo umaze kumenya umuntu neza biguhesha kumwizera. Igituma tutagira confiance ku Mana tituyizi. Ngo witarahemukira ngo ari uzoza ngoma ngo ayivuge. Hariho umuntu wavuze buryo ngo w'Imana itarahemukira. Reka ufashe gusa kuri Eliya timuza Bibiliya ndizivuga hariya mu bami ba mbere. Abami ba mbere ni gice cya mbere n'umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Eliya ndi muzi ko yaje gufatwa n'abasirikare 50 yamara kavuga ngo nimba ni umugaragu w'Imana ngo umuriro umanuke. Burya Bibiliya ntizisobanura ibintu byose. Ninga yarabwiye Imana ataba abagabo ni wewe habashaka ubuzima bwanje. Ese turi kumwe? Ubuzima bwanje buyoborwa n'ishaka nabuhaye n'ijambo ni wewe usuyo. None aba bashenzi baje bagenze kurya nta muriro se iwawe n'umuriro wabuze. Na twebwe mwami Yesu Kristo haleluya twarahebuye kwizera kwarangiranye ndagira ngo nabaye ai mbega umuriro we sema amina. Rimwe guhumza no guhumura akarabyo ikibabwira yuko bari ko bakora. Ubundi iyo wamaze kumenya Imana ukanayizera muzamukorana. Bibiliya irabanga ubwo dukorana nayo. Ese turacyari kumwe ubwo dukorana nayo. Murebe inshuro ya gatatu abasirikare baje inshuro ya gatatu ngo yashitse yamapfukama ngo aramubwira ati Eliya. Ijwi ry'Imana ngo ryamaribwira Eliya to yaje aciye bugufi nabonye umutima wiwe mureka ntumumuriro ntumutwike umureke. Iyo haba kubwa Eliya barakongeje ariko Imana yanyimubwira ati uriya mugabo waje urabona yanyenyekeye kandi biri hayavuga nibyo biri ku mutima mukizanye na ziriya ngabo. Na twebwe ngo tugira abantu bamwe tuzoza duhunga ngo tukazura musanguri ngo yo wumva umuntu ufite Imana ariko dufite Imana ngera mugiye changirene itusubizo iyo tunaniwe isa nkaho yaturetse twiringira yuko izadutabara.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iyo Mana niyo dutunze, iyo Mana niba muri twebwe, iyo Mana izi kubwira ngo ndusuze umuntu ufite Imana mu bugingo bwa Imana igatinya umuntu. Hakuno ni gitangaza gute ariyo yamuremye ukumo abantu barwaye amapeti ukumbuka umufite muri bazima ariko mugira Imana izihunga abantu ngo nabarozi, Imana ikamihunga umurozi. Ariko bana bahungu dufite si ndimo kuyoberwa ese niba niki bari mu gusenya. Umuntu umwe yigeze kumbwira nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ngo nusohoka ngo wamugenda ngo abantu batakumaraho amavuta umva igipfu mfite amavuta ngo ndashaka ngo nasukeho abantu none wewe ngo baramaraho amavuta. Ariko ni gitanga yewe mfite amavuta yo gushira ku bantu none ngo mbahunge batamara bande baramara Imana amavuta iri muri ese turacyari kumwe. Sema amina. Ta jambo ta bumenyi ta kumenya Imana kubarimo nta nakwizera kubarimo haba n'agace kangana buri abo borwana n'intare abo akamo ngabo boza n'intare bakavuga ngo baje kurwana nayo. Elisa w'igitangaza wabwiye umugaragu we ngo yare kandi nukuri umugaragu yari yabonye abasirikare kandi abona abasirikare barenze bateye ubwoba araza aramubwira ati Eliya we turashize yateze ni ati ngabo zitugose we atese he atanga atumvika igifuko kime wa mushenzi we uri mubiki ingabo wewe uzingabo yamasenga ati Imana humura uyu mugabo humurage hasi abanza abona ingabo zidukikije amaso ye ese turacyari kumwe. Ubumenyi kumenya Imana wa muri mzebe ngo nasanze bigize gute ngo birengeye ngo amuhumure nuko ako naringiye kuvuga kubera kumenya no kwizera Imana ngo amare yamabwira baba ti uzosome hariya mu ijambo ry'Imana ugende wasome Bibiliya ndivuga ngo yasenze ngo Mana urabona abasirikare ko baje ndagushimiye wangabize ay kare ibyo ni ibyacu by'intege nke yanyabwira Imana ngo nibahume bahume usomaho niko havuga bahume bama bahume na ibyacu byo kurinda ngo tuvuge kundi miziresha kare bahume niko Ijambo ribose bahume. Cyanyuma kuba umuntu wumvira Imana aha narimvuze abami ba kabiri aha narimvuze kuri Elisa n'abami ba kabiri gice cya 6:18 wibuke na Daniel asenga bateguye urwobo rw'intare ibice 6:11 bamubwira ayo makuru ngo yamagenda mwihuduma aravuga ati bingibi byo ntaco bindeba ibyo uvuga ngo baranshira hamwe n'intare kandi uzosoma nta magambo yari Daniel yasenze yamaganya yo kuvuga ngo Mana ngo urabizi uburyo intare zaziryana intare ngo zikunda inyama ngo kandi kera imigambi yabaye abantu ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo mbanzirize mu rwobo ngo nsange ndayo ngayo. Yari afite amashimwe y'Imana kubera kumenya Imana no kuyizera. Sema amen. No kumenya imbaraga za Yesu n'imbaraga z'Imana tiyarushaje muri abyo biriya nuguhotera kuri biriya tuzatugiranye nuko umuntu aba yumva ngo agiye gufata Imana nuko ngo nanone ngo narimba bidabwize urengere ngo ubuzima bwanje kokera aba yakotoye yavuga ati ta on ne sait jamais sinzi uzishobora kundya akaba ati nimba nubwo zindya nuko wakira ubugingo bwanje uko biba byakwana. Umuntu wizeye Imana kandi akayimenya azasengesha isengesho rimwe akavuga ngo Mana aha haboneka inzira aha tabyo kuvuga ngo nimba bishoboka ngo ko ndabona nubwo bisa nibigoye ngo ariko ndabikugoye oya inzira aha ngaha. Sema amen. Ni kibazo kikiri imbere yawe ubona kiremereye, ni intambara kiri imbere yawe ubona ikomeye, niki kikubuza gusinzira kikuburira amahoro,
niki kiguciye indege hariho igisubizo cy'Imana. Imana igufitiye igisubizo ariko kitari kirya ngo akira. Oya, banza ugaruke mu ijambo ry'Imana. Sema haleluya. Ubanza ugaruke mu ijambo ry'Imana, bijya byo kubangwa Imana. Oya, dusubire kuri izi principe twavuze, kubaho ufata ibyemezo ushingiye ku ijambo ry'Imana. Birashoboka, ibiri imbere yawe ibiremereye, ibyo ubona ari imisozi, birashoboka kandi kizabikora ni ijambo. Imana ibafashe kandi baheze umugisha. Amen.